ngoba Twitter ngiyazi egameni loSojesu so masitile lencambu yeah oh yini bathanda kanjani shaya ngiphosile izandla bathanda kayini namhlanje makesidile nalento incambu ngoba ngiyamba namathandekayo ngoba lento ibangela into yoba kube nje ingxaki lahleke kunobangela ndikhula ezilalini khona ingxaki eyenzekayo kanti ezilalini xa umzi ungahlali ibandi into yokuqala eqala ikhulu incamatheki izindlu lithungu nihamba namazalwane ithungu sibona ngalo uba kusahlambanga and kasejonge esibhalweni ithungu alidalwanga but livele by the time kuqalisa umhlaba so once bavela uthungu into yokuqala vele into ngabantu abadala kuthiwa ngalisusa uthungu ngoba lisibazela amashwa nikhona bathandekayo ngoba masiqaleka nasisusa unobangela so uhlaba nje lithunga likuwe selunabantu abangahlaliyo kunawe ingxaki nomoya obuthungu masungande lo mthandazo uthanda baza abantu betheni besuka kum kusebenzeka ingubo enxibile kusebenzeka ingubo enxibileyo yeyona endinobangela so masiqaleke ngosithi-ke nasibuye umva khona ukuze sizokwazi ulungisa lesi sijongene nayo sakibandla ngoku ningandiva ndithetha olu hlobo nje uqalile ngomulapho weyivesi ngame yobetha izono sizovuselela ekhona abathandekayo xa sifuna ukushiya namhlanje uzibone ume emanzini yami yabona xa ume emanzini iba nguwozivayo uba yabona kugwanya neenyawo eziziba ume emanzini thina siyakubona ndiyahamba kodwa nguwozivayo uba yeyi kodwa ngamanzi angadlulekulo ngoba masiqaleke ngosisuse wona amanzi khona ukuze uzoncedakala ngokuba ke saqala sasusa wena emanzini kulula ke ngokukukhuza ngokuthi akuyiwe emanzini ngokuyibonile imiphumela ngiyabulisa egameni likaYesu amen masifunde ke egameni likaJesu sifunde ithimi yalapha ekhaya esineziwe utandizwephi egameni thank you Jesus siyabulela tata egameni likaYesu amen yes masifunde ithimi yalapha ekhaya egameni likaJesu kuncinci zokutsho ndibe sendiyahlala phansi amen fundani bathandela ipostile nayo mos egameni likaYesu Kolose 1 verse 28 Silembozi baba sekolose chapter is number 1 verse 28 yeah number 1 verse 28 ngoko ke sishumayela uKristu eluntwini yeah baka ngoko senza njani bazalwane sikulesizile abantu abashumayela bona kodwa ngizobuyisela into yoba sishumayela uKristu phi bathandekayo eluntwini nansi into ingxaki ke ngabantu abashumayela bona uyivesi prophet esilendeni ayivesi ukuthi uba no self nikhona bathandekayo ndingakwenzela le nikhona bathandekayo kususe uKristu phakathi ebandleni kuvela umuntu nikhona bathandekayo and xa sekuvela umuntu ke ngoku uyubone ukuthi ususiwe lo size ngayo ebandleni kodwa sekuvela igama lakhe lo akukho rongo bathandekayo ningandiva bathandekayo akukho rongo because ivision nevision iba nomuntu etyalwe kuye abakhoyo ebandleni bazalwe ngenxa yalo iye yanikezwa yena
Ngibona bathanda kahle. Ngoba xa bekhona ngobaxhase le vision ibekwe kulo. Ngibona bathanda kahle. Now andifuni sisibhijeke ukuthi sichitha abanikeza umoya. But siveze into yokubana iyakwazeka into yokuKristu asuswe ebandleni. Xa kususwa yena kuvela umuntu. Ase kuvela umuntu ke ngoku kunezinto eziza liphosa ibandla because lijonge umuntu. Nyama nabathanda kahle. One ubungqina obuvelayo uqale kufe because akusafakazwa ngayo uKristu. Sekufakazwa ngogqobo nalo. Nabangenayo ke ngophakathi ebandleni abasangeni besiza kuKristu but beza engqobeni. Ngibona bathandekayo and ibabuhlungu ke ngoku because bona bangena ingqondo imfanekile nabaphakathi sekuvezwe into yoba xa ungena apha into kukwanto ziyenzeka not uKristu ofunyanwayo ngabantu. Okwesibini ke ngoku manje ufumanise ukuthi ulahleke ngoba lento kaKristu ayisuswe endaweni yamthanda uMoyingcwele. Xa kusuke yena noMoyingcwele nezinto zakhe ziyasuka but uvela umuntu eyedwa. Xa kuvela yena ibe nguye owenzayo not uKristu. Sifika kwisizini yokuvala unyaka, sifika kwisizini kaEbeneza. Bambalwa bayayo bayithi inkosi siyabonga because ubonga abantu phela kubani. Because kukhonakala ke ngoba kufika kule nyanga yoba siya madoda siyabonga lo usithweleyo unyaka wonke. But abantu abaintroduce emntwini abasenawo amandla okubonga yena kodwa babonga lo sephambi kwakhe. Okwesibini ke ngoba nisayivelela sekuvala bathanda 10 minutes ngibili. Esibini xa seluyesu esusiwe endaweni siyawa-introduce amanzi futhi siyidala ishophu phakathi because le nto sesikuya isekho nganye lo wayibizayo wayithiya but iseyinomntu phakathi. Lini Bible twadesilela wonke umsebenzi odlula emlilweni. Kunabantu abazongena emlilweni abangawazi kanti bangumsebenzi walo ebetyala. Bathanda lo msebenzi xa seludlula emlilweni. Kunabanye abanesasikhalo sakhe senzeka kuLazarus noDivas by the time uDivas selefile. Isezokwenzeka kwibandla likaKristu. Jonga ukuthi umiliselwe phi kuqala because isiseko salento kumele sibe lilitshe linguKristu. Ngoba nayo isiseko singuKristu asinyakaziswa ngamaqhwa ngoba sesinesiseko yena singuYesu. Bayithandekayo isibona ukuthi ibandla umisiseko singuye uYesu siyakwazi ukuziyela. Nansi ingxaki ke ngoku evele yenzeka bathandekayo. Yabona le nto izodlula emlilweni sinabantu esiyobakhalela kanti izulu khalibazi. My God. Ndike ndaphangela ngesikhathi ndandisaphangela emsebenzini we-security sonke i-department ze-security siphangelile. Ndike ndafika kwesiku siphangela e-retail sigadayo abantu babangabeshop. Kuba khona isimo lapho khona kuthiwe ezi zinto zizidilivarishwa beshop selezonakela zinawuthengisela custom. It doesn't matter noba uzirhalela kangakanani wena kodwa kuthiwa mazirhunyuzwe ngoba zinaba zasetyenziswa mntu. Kunamakholwa azothi singene ngesango elinguye uYesu but abasabalwanga ayibazalwane noma ngabe besithi kasilive kakuhle kanti izulu selagqiba ngabo ukuthi bangumsebenzi obheke emlilweni. Lile ngena kuwo ungena usithi uba bendive kakuhle ngengingakhange ndingene kule ndawo uba yayivezwe kakuhle ngengingakhange ndingene kule ndawo
ndikuxelela into enjalo ukuthi uYesu makavele madoda ngoba xa evelile kwibandla ubamba intombi enemikhwa ibuyele esingqondweni uYesu kavelile ubamba umfana ngenegay abuyele esibhlukhweni ngoba kuveza uYesu. Nawe ngofunda ngeke sizovala. Konke sishumayela uKristu elimpini. Nathi lesizomshumayela bazalwane. Namba ningaphinde nindibize ubake ndaveza mina ndikumavuso. Ngoba lento ayikho ngami. Ngoba bathanda hayi kumeleze noba sesimile makavele lusihlanganisana unguKristu. Ngoba sihlangene sizinhlanga ezingazaniyo. Kodwa into esenzisa abantu banye kuKristu. Bazalwane ubuyesu ngaphakama kwibandla yonke imikhwa ingaliphosi ibandla ubuyesu ngaphakama kwibandla bathandekayo zonke izinto ezihlasela zingakwazi ukusuka wathi uKristu wasuse ebandleni sabakhonzisa bahlalisana as long as bekhupha ishumi sizabakhonzisa simazi ba lo ujona nobani ngenxa kanje ibandla ligcwala sizabakhonzisa sibazi babana njani esinqeni ngenxa yobibandla ligcwala sizabakhonzisa berebellious ngenxa yobabegcwala sizamkhonzisa ibandla abathandekayo into yethu ayizufocus ekuthanyeni sizodlulisa umsebenzi emlilweni kodwa sizonabathandekayo into yethu mayingabi ngokugcwala kwabantu kodwa mayigcwale madoda ngomsebenzi ophakathi emandleni osulungekileyo. Manje ngomsebenzi ophathekayo nomsebenzi osulungekileyo ngoko-ke asizange soveza amagama ethu ngoba amagama ethu maningi angasishiya kodwa into engenawusishiya lizwi lakhe ayibathandekayo yebathanda singalala namhlanje siye nyinto kodwa sivuke sasa siye nyinto into esenza sihlale sime lizwi lakhe ngoba wase waveza uYesu ukuthi wathi uvezwa kwabo kwavezwa namandla akhe. Sendiyavala ke wawunjani ungekakholwa njalo wawunjani ungekakholwa wawunjani ngoku ngoba masibuyisele le message abavangeli shumela kakhulu ezintendeni ili la message abavangeli ubane kuRestu ngoba bathandeka uba sisidaba esitsha ngoba bazana singene ke ngokuthi nje Romans ingene phaya ngivuma ngomlomo wakho ukhona ngenhliziyo yonke lanje but ke ngokuqa iqhubeka ke ngokuphakwa phambi kwancwadi eRoma uRomans chapter 12 ithi ke ngoku ihambo yomKristu masingabafikisa emnyango babengenile but ke ngokase siphakathi sensana my God ngoba kasele bephakathi kumele sikhuphile indasesa ngoba bathandekayo phakathi komuntu obayingaso sikhupha umthele bazalwane sikhupha umshumayeli phakathi komuntu owayebulala wonke amakholwa sikhupha umpostile owayenikeza ipermit yokukhonza amakholwa ngokuthethe fika phakathi kwasetyenzwa lonke kuye kwathi kwavela lo muntu uKristu amfunayo. Sizoyiveza ukuthi igama likaYesu maliphakama igama lakhe igama lakhe wontshentshe madoda ukulithanda kwakhe ihlabathi waze wanikela ngowakho unyana uYesu yedwa nguye wangena engcwabeni wabebazalwane nguye wakoyisayo ukufa phakama igama lakhe
Namhlanje ndadam ku-social media ngibona ku-trend into yoba into ye-gender based violence. Abanye belala phansi, abanye belala nje kwindawo. Into ngathi kuba singake sifake nenhliziyo kwibandla likaKristu naphakathi emsebenzini siphakamise igama lakho ukuthi madoda phakathi kwamadoda unakabafazi kodwa into eshotayo igama lakho Yesu. Ngoba awubanjwe lilo madoda uyayazi lokumele uyenze awufunyana lilo uyalazi. Semani singabona sithi sithi president asibizele into eyodwa ngesicela nabantu kwesizwe sibulala kangaka sithi nansi into eyodwa khona indoda ekwazi ukushintsha isimo somuntu khona indoda madoda engakwazi ukulungisa iSouth Africa yethu onakeleyo khona indoda engasayibazalwane eyakhe yafa yafela mna nawe yabazalwane uYesu wafela mna nawe sasinjani singenaye sinjani ngoku sinaye sasinjani singazani naye sinjani ngoku sinaye. Sinto South African lula into yethu eshoda ngayo. Ndithetha uYesu ke wanengxaki nentombi yomSamariya. Lithi by the way nesibabalo sika-Eve. Not this guy. Sithetha kule language yethu. Wayenesibabalo sikabani? Ngoba ayikho normal ngoba ngumfana uthi uyakuthanda i-Eve. Sentshilo ndithi ayikho normal. Ngoba umfana udibana naye waphiphiza nje ewe. Ayikho itali into nayo. Nale nto yokuthanda too much. Kuyaxeka unazi isibabalo sokuthanda too much. Ngoba ngiyathanda to. Ngiyathanda. Ngiyathanda. Kaloku ivile lesi sibabalo yoyise wena nje. Ikoyisile lento. So usakwazi ukuphila ungayenzanga. Ithanda into yawo. So khona isibabalo sakho uzisebenzisa okuhlobo. No, njibane noma mthamane unesibabalo kanti njibane noYesu onesaphi isibabalo. Njibane nesaphi isibabalo naye. Yesu ndiyamthanda nayithemindisa. Ushumela gqithi nabo abazali xa ulambi bathumisa wami. Baba uthenga likhona ezodibana naye. Uyaqonda le mali uthi kunini. Uyesu uzangele umuntu ngamanzi usele. Uyaqonda le nto. Wadakwe na shori nakundawe wrong. Ngoba ishori sometimes ziyamnceda ukubambiseka naba kuYesu. Hey, akamntana yokuYesu njengomuntu engangayifuni le nto. Ngizamthatha mina ngayekela mina nisiva kamnandi. Ngithi umuntu ethi ngangayifuni le nto. Uvela hlaliswe ngento uba ndingabasa yaphi because ngandiyenyanya ke le nto. Ndikuthatha inhliziyo kaThixo uba ityhilakale kuye. Xa ityhileke kuyo yiswa yile nto ityhilekileyo. Oyiswa. Nawe esuvela unathi bamanzi. Yonke ke laa nto uyayazi bazalwane. Ile ukuba kusazi.
Hey, yaqala yathinta le makuthi engathi into ithetha kanje ngoba ngikhala ngokuphethe lo hlobo. Usengumhlola wena. Ngoba ngizokuphenya bana xa uphila ronga bathimona abaziphila njani. Injalo yani. Naxa uyiphila la ukumthengisa abana mangula abayaziphila njani. Singahlala phansi ngoku siphuma apha singena apha singakwadi sinto senziwe kanjani. Singababuza abazalwane because abazalwane bazisithatha. Sibuza bangakholwa esindisiwe umuntu. Uzombe ibandisi. Tena uthathe wena ukorekisha ukuthi xa ibandiswa ngumuntu ongakholwayo ngendawo. Ibandla. Hallelujah. Ngoba wena usensimthandaza ngezibini but inzondo nayo. Sisifo esingakasibonakale but siyanamathela phemthini. Uthandaza ngezilimo zenza yonke into but umono nayo. Sona ngoba ungasithatha kasinokubuza wena. Sengake sibuza bangakholwa lento ngesithatha incwadi sithi sijonge nendawo. Singabuza wena singabuza wena uthi uperfect etsindisweni but sithetha nomuntu orebellious. Ngoba uma rebellious kukuyazi nyani but ungaluvuyenza. Ufuna lo uzothi yena uzothetha. Yeah, intimation yoba rebellious kukuyazi but emveni kokuthi angizuthini angizuyenza ufuna ubona lo. Nomntu design ukuwona imfuzo, umntu design ukuwa wawethayo. Uthi leliphethe icuba lichaye lenkanini. Andizenda lenkanicha. Kodwa zendivesi alichaye kuba lifuna ubona lo. Ikholwa ke lo. Naba ngoba iBhayibheli abayo ithi ngosivezo Kristu bathandekayo. Ngoba xa evele kakuhle bathandekayo sawuma noma kunini. Kokomangala kubuzwana sisizwane sithene ngoba siyabaza abantu abasizwe kodwa hayi aba bazihlula indlela abayiyo. Ngibona bathandekayo. Ngoba le nto mayiphinde ibe ngumzekelo nabantu bayibone le nto yiyo. Nothi bonke bazayiqhwabela izandla but bathi nabo siyabaza abasindisiweyo kodwa yena ingathi uyayibaka. Funda ukuthatha sisiyatshana zakho. Silumkisa sifundise wonke ubani. Njengoba siveza uKristu nje emveni kokusenzana siyalumkisa. Siyenza njani bathandeka namhlanje? Khawuyele nje uthi bayithetha ngoba bangcono bona hayi siyalumkisa. Kodwa loba wawayibona uba ufundise ngento noyalendela ngayo. Ufundise ngento ebandleni uphephe sithi awuyithetha kubi nguye. Sengathi ungathatha opha ezulwini azomxelela ukuthi ye madoda ubuya ncane ezulwini. Ngenze linye into bandikuye. Ngoke sifundise into kungabisaya. Ngoba xa unoya kusebenze ungabuya. Imessage nje yakho nemabanda but lelo lumkisa abazalwane bangayi. Hallelujah. Siphethe la danger table kungekenzeki ingxaki siphethe ukuthi akuwelwa. Bathandekayo kodwa bathandekayo siphethe nje lo abenzeki ingxaki but sizothi nje le ntambi ithethe intoba ukhona ubungozi nohlangana suba saya. Suba senza njani? Suba saya tata. Asikukhondeni kodwa sizokulungisa uba sibasathi sibasayo ithi ngosiyalumkisa silumkisa lona no iba funda lelo silumkisa sifundise wonke ubani ngamavesi nawo sifundise wonke ubani ngantoni bazalwane esitheni khona ukuze sibanikele kuThixo bonke ngabanye. Sifundisa abantu ngamava esitheni bathandekayo. Lithi intethe inyathi uzwa kwabaphambili.
Uzoyaphi nalo Yesu wakho ungafuni ukuzwa? Sangathi ngathina uyaphi ngoba noma sowukholwa bathi ikamva naye lizoba lincinci xa ungafuni ukwenza njani bathana ngayo ukuphuzwa. Mina bathana kanje khona lento yakithethwayo bathi ngenxa yale mfezi khona nje nje kanti utshela ukuthi ayibali iminyaka yokusindiswa. Mina ne-19 years qha ndisindisiwe. Amen. Ne-19 years qha ngiyabona mina kanjani 19 years qha ndisindisiwe. Kodwa kule 19 years zininzi izinto endizibonileyo endinokwazi umxhobisa no 3 days. Amen. Ndithi endinokwazi kwenzeka ukumxhobisa ne 3 days endinokwazi nokumxhobisa ne 6 months ekhona. Amen. 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 Now sizovusela siyalumkisa nangamava. Kodwa ufuze bebadala belapha bathandekayo kukhona indawo abadlule kuyo. Ngiyabathandeka? Amen. Esingekafiki kunasebomini. Yabona ndiye ndivele ingxaki umzalwane othi xa isindisiwe wathuka abazali bayethi. Abazali enyameni kunjindana nani bangakarendi. Because eliyethelilo lizele wena. Njalo. So uba ngusatshana ulintshontsho lakho wena. Straight. Manipindi ndithi kawuye kuvuta too much. Ngoba umantu basemvuthweni bathi ingqondo izinze uzazi izinto ekumele uzazi. Because kuyona generation yamakhola avutha kakhulu alibali izinto ezinisa umzalwane kuKristu. Kusezwini kanti kunezinto engenawusuka kuzo ezinokwenza uqhubeka. Amen. Oyena bathanda kayisengiqala nithini engamele kusizo. Yazi masengiye uyabonakala namabodi angakangahlala abantu abadala. Straight daddy. Straight. Senje. Straight. Nje ngangishona nabafazane. Nje uyabonakala amabodi ovele abahlala abantu abadala. Yeah. Ngoba abadala bathi mntana mindoda iphathwa kanje. Kanama kukwenziwa kanje mthembu ngoba wakho umuso senza kanje. Into yokuqala ukufumana abantu abadala bathi uqala uphangela. Ndiqala uphangela. I remember ndiqala uphangela bazana ukuthatha. Ndiqala uphangela kanti xa ndi-enjoy imali yami ndaphangela nabantu abangamaxele. Ngondimrholileyo mtima zawuli KFC amaxolo abantu esikalini somngqusho. Ngomrholileyo yonke imaqale kuthi kodwa amaxele ngofumanisa phethe esikalini somngqusho. Njani khaliphi? So ndiphuma ndiyothatha KFC ndibukana nodwa ndibhela uKFC. Kwakhona xhego lidala lave langqala lathi mntanam asifuna ulahleke kukhonathi. Imali zabantu eyami manje isebenzele but uthi kum andifuni ulahleke mntanam kukhonathi. Lukhona umuntu engathi ukuxelele yona ubufuna uba indoda nengqondo. Hayi Mali. kanti sikibeziwe mali yami. Hayi. Ubufuna uba indoda nengqondo nenokwazi ukwakha umzwayi nazi izinto emasikuqalisele zona. Haleluya. Akanda shidika leyo. Nayazi isikhathi siyaphatha emsebenzini. Ukalabathelwa ngokwathi umntana mqayingena imali kule mali uyiphangelayo kunento ekuthiwa iyavalelwa imali ayiyiwa nje. Alelo manyani utshela kungu phezu kwami akekho kumongcwele usemaveni. Asizekaweni usemaveni uthetha amafa. Sithelanga zilima kakhulu abashitha no uthetha amafa. Amen. Okay. Nawe ngikhomba thiko bengiyijiwaza le mali ntombi ngizokwenza ndizibonge emveni koko kungakhona sente ebhanki indawo linde yawuphinde ingene. Nge-15 awunamali. Ngiyayibona nyani ingxakile ngoba ungaphela nomsebenzi ngayikhona ingxaki. Because manje ixhomekeke kwesenza ifola.
sizofundisa ke ngamava abathandekayo noma sesikhona ukhona lebi kuthiwa ngamava abakuKristu and ayibonyanyisa ikususa ayikudiliza isibabalo naso athi siyokhiwa lithi izwi lenkosi ngexesha indlalifa isengumntwana iba phansi kwesandla sikwakhela le ncukuyo khona ukuze ingasaphalanga. Ah, Jesus. Amen. Funda ke sendiyathandana zakho. Khona ukuze sibanike kuThixo bonke ngabanye befezekile. iBhayibheli emveni koko njengoba sizofundisa ngalamava emveni koko sibanikele kubani kuthi iqolothi kuthi. Senze njalo sibanikele kuThixo nothi kubani. Jangan mujadele apa. Ngene mkonda ngani ngenayo kwamnyango mhlala phansi. Umuntu ngathi qhatsha akwesivuselele ibandla. Yezindawo. Asakheni. Umuntu la ifo ndiyondlela bangcwele ukudinga ukuthi sibe ngabantu alone nalo aphathe travel yakhe. Alone nalo anxibe impahla zokusebenza ngoba siyakha. Ndibangela ukuthi wena unamandla ingxaki yakho ungene endaweni ekwakhiwa kuyo ngesikuti. Okay. Kodwa lo nalo kumele zenxibe isuti yokwakha noma semkhoneni sakhe. Sokwakha. Nehemiah chapter 2. Usiqale kuKolose chapter 2. Verse 6 and 7. Kolose. Colossae chapter number 2, verse number 6. Tani maiki ngosezi athandana. Jesu wapa Jesu waparane Jesu I did my kuyela kodwa labamkama nijumela kami leadership ko. My kuyela la konzo nani bo mama bakho nomama ta. My kuyela la konzo yokuhlala nabafana bethu. Abasinzwe. Amen. Sakhe bona ngamafa. Sikhuphi ivesi bekwenzana then sidini nomuntu xa esindisi. Amen. I think so sizaliphungula izinga lamakholwa amithayo. Amen. Emithi zomanyana. Amen. Ndithetha kakhulu abathandekayo, ndithetha kakhulu. Nawe ngishumela lento kungekho sebuzungu bazobose. Ndithi siyabadinga, sibaxhobise. Ngiyamazi lona. Ekuthaneni yintoni ekumele ziyenze ukuyathiseka ngomtshato. Hayi uyothatha. And lo nto izolinciphisa ukuthi nezwi liyavuma indoda kayitshiseke. My child. Mayikhawuleze. Ngoba athi Paulo sandincane ndivuka nandininzi kodwa ndilungiselele imibandeli lingahlazeki. Ngizoyibeka kodwa hlobo thana. Ndilungisela ungabikho nto echithekayo. Ngoba enye into ngamenzwe sizodila nomthombo nengqambu. Ebangela into bibanda libe nje. Imsibene noba nguJuni othile phakathi enyangeni sithi sicela bonke abafana. Singothata. Yilo. Asifuna mama basifuna utata bodwa nabafana. Amen. Bakhiwe bona ngoba lento yathi thathwe lizwe ufumanise ukuthi baqala ibhebhe bebheka kumen's conference. Kanti bayofundisana nabo kuqhathwa njani amantombi. Aqhathwa njani abafazi. Uba njani xa ufuna ungabonwa le nto wena ungabonwa ngumkakho uyatshintsha. Because the men's conference apho kungekho thinto khona. Zimbalwa izinto ezokwakhiwe zakhulu.
Hallelujah. Sakhe ke ngoku one sithathe ke ngoku ndiso sekeza ngapha ndaba sithathe umbuso uPaul sithathe umbuso umfundisi akuningane ngeminyaka ngoba bathandekayo because ukuthi mina ndizokwakha kwi level yami ngoba bathandekayo athole ndizokwakha kwi level yebandla athole ndizokwakha kwi level yebangutata. Amen. Singaphuma nabantu singaphuma nebandla lisululekileyo sibona kwanje imitshato ebandleni endaweni yabazali amasiko abo. Amen. Yanis. Sizabona ibandla lembibi. Andilwanga lendlela ngayo abazali andilwanga. Yanduse sithobisana ngamafa. Uzabona ndeka sithathe ngokasele betshatile befike emtshatweni. Sifundise ngaba ke ukuthi aselutshatile intone kumele uyenze uyakhiwa umzi. Ngoba lo uthathe ngayo kuze abe nesidima amadodakazi makhela umzi. Amen. Ungayidli imali. Okay. Na, lena ngifundisa abazali lebo ayinavezi but ngamafa. Yeah. Amen. Kaloku amadodakazi nawo abanye bavulela siqima ngoba ukuzisuka nakhona bekhaya noma inkulu man ubekhoba uma Amen. Lekubanga ilifa umzalwane. ngoba izababona ingxaki ngoba uzothi kophuma ingoti ungaphumanga bafika otata omkhulu bazoba namangcwaba abo uzowathi Uzawenzani? avela uma wazathi ndiphuma kule nozobeka isibheke namzabeni Ndikubowa. Enokuthi ndifuna ngibeke ifati apha ngoba bekade ndilala bekanje ukwatamkhulu katata ngoba uzawuthi tsoko. Amen. Engunayo ukuthi kusekhaya apha. Amen. Engoya. So khona ukuze inkolo yakhe ingabinasifuthu nalo uthathe nayo. Suka. Yebo. Uma. Leyo into la inavesa ngamafa. Ngoba uzobona umninawo abafuna ucela inkomo bekali, ufuna ucela inkomo bekali, ufuna simbathi ingcawa so. Asikwazi ukuvizitela into singabazaba. Asulise asinikaba sikhusela abashathe na. So zenza inkonzo ziye zanqaba kumzimba kaKristu. Saphuma nevesi ebheka phambili sathi bani ukuthi yakhiwa ikareta. My God. Nkosi uJesu. Sibuye sithathe intombi sizibeka lapho omama namaxhewazana ahlala abaphansi. Amen. Asinodlulwa idebheni intoni mani. Sikhona. Hlala phansi ukuthi mntana njengoba ngoku somsindisiwe. Amen. Siyayazi lento ngoba usindiswe izinto uzazi. Yeah. Bangafihlelwa bafakwe kumoya. Amen. Ngoba siyabalahla lomntana. Amen. Because once abafaka kakhulu kumoya, nomzabano othatha yena umthathe kumoya kanti yeyi akasetyenzwanga lo muntu. Oh. Oyinkinga. Ijani amende andithethela. Akasetyenzwanga. Ngosibona sibizele imithi ngoba yema siyekutela unkosi sesekuqa. Kuqala bekuthatha isathi khona ingxaki. Ngoba sisebenza abazalwana abangakhiwanga. Yo. Hayi Nkosi yami. Akekho bathomoye bathini kube mnandi xa kuphumayela kushiye kungubani. Akho ihlukumeza umuntu mandiyithethe lento sengivala. Akho ihlukumeza namazi sidila sithela ngamava kovunyelwa. Le nto ingamafa yintoni apha kuKristu because ikona izinto esizibethileyo kanti zingumnyango lakhe ibandla. Sazikhupha zonke. Sathana kanti zezona ezinomisi bani. Amen. Amen. Sibakhe bavove nyani boma indlela abasisemba ngayo ecaweni. Yekho wami. Yekini. Ngaphethu kana balomzalo. Ngoba thina sithi siyabona mina.
utawubona sisekile kwebantu banawo yabo Thixo awusisele wena yeka kamama ngawo Go! Abana basetshela ngezinto azijabulelwe ivesi ikhona nithi kanti sephuleni nathi kwezi meetings ezibizela kowe ngenxa yakho ukhona Akhuluma athetha kagiga athi lo mntana uyakwazi ukuthamba kuwe ngesifundiswa wako ngale hayi nyawo nje kathi amava wasela ngawo lento yabantu bathile ke bathandekayo ukhona abantu ababhaleko bezobaba ezabanceda bathile khona ezabanceda Qiniso tata. amava sowulapha kuKristu funda ke ntombi Kwabasekolose chapter number 2. ya sithatha intombi omama abahlale nazo apho bathi mntanam na baxele binyani sebekhona xele binyani intombi mntanam akwenziwa kanje xa usindisiwe Amen. ayabona ke ngoku ayina-amen ezenjena amen sendlula ndlule nje eba xa ingafundiswanga intombi ngomama ikwazi nohlala iyanqatha because ayifundiswanga iyazi intombi iyaziqoqa ndibanisimilenza Mama. oko nokunxibiskeli kwamthathi amava yongusenzana Amen. Hamba ikhaya. ezwini wangena walirhuqa naw sithina amafa alento sikuyo malingathuki ibandla atshona uyesu sele simamkele engako uyesu basabana angaveli kumanzela lo mzana noma sekholwa but usenemikhwa yakubo ngoba kona ihlupha abazalwane njengemfuza imfuza ungesithi mna nifuza utata fuza udabawo nengenza njalo iyalihlukumeza ibane ngoba sidila ebantwana bam sidila nalowo muntu usindiswe kanti sesifikele kwimfuza singcolapha kanti sesidila nomoya kajadobawo ngoba xa sikhuze yena uyawuqumba iveki yonke because akakhuzwa kanti sekuvuka imfuza then wakhela kanjani ke ngoku xa usenomoya wemfuza kanti nojadobawo unesibabalo sokungabi nanyamazalwane mna ndifuna ufementa kufunza ufementa yamagqirha bayikani magqirha ndiwasebukhosini utata omkhulu wam ligqirha umkhulu wam endizembeni kwakhe liqhwele ndathatha uyesu sizalwa kunye uligcwele bandathatha uyesu so zinintsi imfuza ke ngoku kanti lo mntu umfuzileyo unamoya kanomathotholo sikhuza lo moya apha kanti kuntshula lo moya kanomathotholo uvuke lo mntana aba ngamsinda usekho nomado uvuke so sikhuza apha nje kanti hayi sekhona esa spirit kanomathotholo because kuyanyanzela kube delivered kumoya wakuwo because ngeke umkholisa uKristu because kukhona izinto owabethelelwa kuzo waphehlelelwa kuzo Amen. Because iligqibile ibandla abazali bentshela kwezinto bethu ishumi but akubanjwe yimfuza ayenziwa njalo umbuzo kumongcile bendawo ewe ndiyavuma ndikukhubekisile mzala ukuthi eba awunokwazi undixolela ubeke kule nto ndimsebenzele bengayazi kungiyalimaza umzalwane but wena uthi ayeke ndingaqondwanga yeke ndingaqondwanga sazi uKristu namhlanje makathathele uyesu ibandla ngave okay yayiva le kumongcolo ukona umongcolo wengcinisa le moya wemfuza kunabazalwane ngoku abangabendlu babanje umoya wemfuza because yazi and le liyamgukumalisa sexelela kowabo ukuthi yebo mtata noma wafa but uvukile ngawe because nemikhwa yakho siyibona apha komtata ukukhukumalisa nasolo yesu uthi
ngayo ndiyaziwa ngalo bekalivuza utata. Ndiyaziwa ngalo. Liqhubeka ikolo kuxhotyiswane ngalo namhlanje kuxhotyiswane ngalo kanye nje. Kanti siyabona. Hayi yabona ngani shuma message eyosesayisho. Verse number 6. Ibese namashumela nje abantu. Ngoko-ke njengoko Yeah. namamkelayo uKristu Yesu Nazo njengoba nenze ndamazana namamkelayo uKristu Yesu. Namhlanje mayikugwebele lento kuYesu wamamkela. Sugwetyelwa lizwe siphuma kulo kodwa ngekelwa into yoba uYesu lo namamkela. Uba njani ke ngokwamkela uYesu lo? hlalani nimanyene naye Nanzo ke ngoku into abazalwane sizoyivuselela hlalani bazalwane hlalani nimanyene naye. Ungena kwami asoze fane moya yahlanjwa into ebuhlungu nje into yoba yayiseyikhona ibhetha kufike nge-aji nefani yayihluthile kodwa ndashuzela. My God. Ndibe nengqondo yoba ndisindiswe into ezininzi ningazaza ndasindiswa batshana ndiseyithineyithi kodwa uYesu uhamba nawo. Xa ndifika kwisiteji sokoluka ndafumanisa kwifemeli yasekhaya engazaniyo noYesu kodwa ngathi kukhona into eseyitshibekile noba bengayazi kodwa bazoyazi thotyelwe. Akuthengiswa ngalelo kwathi ingcambu kazendele noba abantu bangakuthembisa bathi bazalwane siza kuhlamba kodwa uthi noba ningamhlamba manisekhona into esendiyazi. Khona into esendiyazi noba bazalwane bangayiboni lento kodwa usekhona into eseyitshilekile. Ngabuzama zendela kungekuhlanga sekuphela unyaka kodwa ingqambu zendele kudala ukhangela imisebenzi ungaqashwa kodwa ingqambu zendele bamangala babaphumelele bonke ozalwa nabo kodwa ingqambu zendele wenzile ngenzanga madoda kodwa lenye ndihlalisa lena ayitshela ukuthi ngalibethwa zizinto uYesu akasenamandla kodwa ingqambu zendele emathandeka yasihlelenga ngoba sihamba kakuhle izinto kodwa sihleli noba ziyasibetha. Sendele kuye. Asikelena njengamandwendwe
sibandwe kodwa sifike sabona ikhaya sifike sabona ikhaya sihlala noma into enjani ngoba nje sifike ikhaya shathani prakashata baba ngakho sekele prekali bakasha lento yethu yosithetha abathandekayo iyasiza ekuhlaleni kunye lento yethu yokubetheka iyasiza ekufuneni yena lento yethu yokungaphumeleli iyasiza ekumfuneni sangeke alamana siphathani babashaya laba bantu bazayinika bathayinamandla kodwa lento bayithetha iyasikalisa isikalisa madoda sesisinetha isikalisa noma beva khona kodwa iyasikalisa asenalo elithemba kodwa sesithembele losikuyo sizobalekela kuye thema lendawo yonke thema sizobalekela abathandekayo thina noma nizalwa kumzi ongahlonishwayo kodwa uyesu sekhilekile noma ngizela umama kazange amkhulisa ngilazi uthando lwakhe kodwa uyesu sekhilekile ngizala utata ndimazi zama ndikhulise kodwa uyesu sekhilekile ngizalwa seningathendisana bemzalwa nabo kodwa uyesu sekhilekile indawo yethu yokubalekela Sasuma ule sasuma ingabu zethu masendele ingabu zethu masendele ingabu zethu masendele ingabu zethu masendele usoma iya lekuthi bathuyiyo abantu bathawusosube yiyo esilenge suseka kuyo Yesu elibanda lami liphakame ngenyawo siyamthandaza yina phaya kasanta emboleke shakali baba basaya ola baba shakali baba noma ngabe ungayithembi lento kaYesu inamandla yodwa Nehemiah 2 na Jeremiah 9 verse number 17. Nehemiah chapter number 2. Yeah. Verse number 9. Yes. Nehemiah chapter number 2 verses number 9. Jesus, yeah. Verse number 17 siyathandaza.